Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra kelima halaman 22. Ada Bu Leili, Leila Siregar. Leila apa Lili sih? Leila ya. Iya. Saya juga Leila, Rela. Leila. Ayo silahkan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La yukallif Lanya la panjang. ya. Ya. La yukallif La yukallif. Bagus sekarang. Ayo kemudian. wala tuhammilna Wala tuhammilna. Kemudian. Rabbana Rabba. Jangan Arab. Rabbana Rabbana. Jangan ada Rabbana. Rabbana. Ya, lagi. Rabbana ta'mis. Ini masuk ke sini. Matobinya pendek. Karena matobi ketemu huruf mati, matobinya tidak panjang. Rabbana ta'mis. Ayo. Rabbana ta'mis. Rabbana ta'mis. Kemudian yang ini. Illa. Ya. Illa zurriyah. Illa zurriyah. Diulang. Illa zurriyah. Illa zurriyah. Illa zurriyah. Illa zurriyah. Illa zurriyah. Illa zurriyah. Ada durren ya lain. Durrennya. Illa zurriyah. Bagus. Kemudian. Fisaks. Fisyak. Oh, keras. Fisyakin. Fisyak. Fal mudabbiroh. Fal mudabbirat. Mudabbiroh. Kalau tamar butoh iya. Ini tetap T. Kalau yang ta ini ya Bu. Ya. Ta ini iya jadi H. Ini tetap T. Fal mudabbirat. Ayo. Fal mudabbirat. Kemudian. Mana? Yafirul. Yafirul mare. Oh jadi mare ya karena dihentikan. Yafirul mare. Yafirul mare. Kemudian. Humut tagut. Kemudian. Minasyaiton. Bagus. Kemudian. Jangan ada e-nya. Orang Medan ini. Ad-dolalah. Dolnya 2. Ad-dolalah. Bagus. Ad-dolalah. Kemudian. Bilgudu. Ya, kemudian. Amanas sufaha. Kemudian. Zuyubihin. Kemudian. Au abaihin. Au abaihim. Kemudian. Awit tabi'in. Awit
tabi'in. Kemudian La sarkiyah. la syarqiyah. Shin. La syarqiyah. La sarkiyah. La syarqiyah. Asar. Qiyah. Ayo, disentak. La sarkiyah. Iya, bagus. Kemudian Lil muttaqin. lil muttaqin. Kemudian Allazina astarau. alladzinash tarau kemudian Summakadu. summa qadu kemudian Wa malaikatih. wa malaikatih pinter Fisarra. Fissanra. Bagus. Kemudian Waddarra. waddarra. Kemudian Awliya'uhum. auliyauhum. Auliyauhum. Kemudian Fizzulumat. fizulumat. Kemudian Indah Ustaz. saking menikmati indahnya suara orang Medan. Masya Allah. Udah, pokoknya mah kalau nggak ada huruf mati, nggak ada huruf bertasydid, lulus saja deh. Kalau ketemu huruf mati, huruf bertasydid, aduh masih awak masih nyangkut ya. Ya, ayo, ini ada e-nya, kode. Qad aflahal mu'minun. Kode af, jangan apa. Ayo, kode af Qad lahal qad mu'minun ya. Mm-mm. qad aflahal mu'minun. Kode aflahal mu'minun. Allazina hum fi salatihim khasi'un. Alladzi alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian Wallazina hum anil laqwi muqridun. pendek, coba dilihat baik-baik. Wallazina hum anil laqwi muqridun. W-nya memang panjang. Mana? Panjang apa I-nya? pendek? W ini. Laqwi. Panjang apa pendek? Pendek. Kenapa dibaca panjang? Ayo lagi. G-nya jangan lupa lagwi. Laqwi. Kalau orang Jawa kan G-nya lakwi. Kamu ngikutin orang Jawa, bilagwi. Ikutin orang Sunda aja. Tapi orang Sunda tuh kalau orang Sunda G-nya ketebelan, lagwi. Kayak gini, kalau orang Jawa kan bilang mahrib. Kalau orang Sunda maghrib, kekerasan. Jadi antara Jawa dan Sunda maghrib. Saya bilang ibu guru sakit gigi, ibu guru sakit riri tuh. Riri, re, anil lagwi, G-nya kayak keselak. Kalau emang di tenggorokan adanya. Yuk, lagi. Wallazina hum anil laqwi muqridun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kemudian Wallazina hum li zakati fa'ilun. والذين هم للزكاة فاعلون. Kemudian
Wallazina hum li furujihim hafizun. Apa? Ha. Ulang lagi. Wallazina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Nih ngajarin orang-orang Medan nih, tak sentak-sentak. Dia nyentak saya lagi. Ayo diulang lagi orang Medan. Ayo. Nangi. Wal. Allazina hum Waladi. Waladi. allazina hum li furujihim hafizun. Masya Allah, pinter kali kau ya. Soalnya nggak ada tasdid aja sama huruf mati. Bagus kau ini. Bagus kau. Yang ini sekarang. Illa. Illa ala azwajihim. Jangan di kan. Ini bukan kol-kolah. Izzi kan ada izzi. Azwa. Izzi. Azwa. Ya, azwa. Illa ala panjang. Illa ala panjang. Jangan buru-buru. Ayo. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Pandai kali kau. Segini panjang sampai. Ini kan udah Quran ini. Jadi kau udah baca Quran ini. Surah Al-Mu'minun ini. Kalau tak kuat ini bagi dua. Ya. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Diulang lagi di sini. Au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tapi kok tadi sampai tak apa? Yang sini. Famani betago. Pamani patago. Pamani be. Jangan ada e-nya ya. E-nya kol-kolah betul, tapi jangan ada, jangan ke hidung. Pamani betago. Ayo. Pamani betago waro azalika faulaika humul adun. Famani betago waro azalika faulaika humul adun. Kemudian Wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un. ya salam, alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah mempintarkan hambamu ini. Bagus sih, Gurunya hebat. kan pintar. Gurunya enggak, belajar dari muridnya justru sentak-sentak. Bagus, alhamdulillah ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian walladzina hum Ala sholawatihim yuhafizun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Kemudian Ulaika humul warisun. Ulaika humul warithun. Kemudian Allazina yurisuna yarisu. 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 Allazina yarisuna al-firdausahum fiha khalidun. Sudah bagus kau. Kenapa kan ada sunale di sini nih? Jangan ada le-nya penyakit nu. Ada dikit, ayo ilangin nih. Alladzina yarisunal jangan nale, ayo di sininya ilangin. Ayo. Nal, sentakin aja. Allazina yarisunal firdaus. Ada nale. Nal. Lagi. Jangan Allazina yarisunal firdaus.
Benar. Firdausahum. Wallazina Bukan wal. Alladhi, bukan wal. Alladhi. yurisunal. Yarisu. Tenang. Wallazina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Bagus. Alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun. Ini sudah Quran, surah Quran. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, daripada ngumpat, ngurumpi yang enggak karuan, baca Quran yang jelas. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dia punya penghasilan, dia berzakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dia punya parci, punya kemaluan dijaga, kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Ini Masya Allah. Ini ada yang menjaga amanah dan segala. Mereka itu adalah yang akan mewarisi surga Firdaus. Di mana? Segimana? Surga Firdaus itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya. Kau udah pintar ini udah Quran. Penyakitmu cuma wale-wale aja. Insya Allah. Lama-lama juga. Ingat gak dulu penyakit yang dulu? Ujungnya H ya? Itu kok bisa hilang? Diapain tuh? Lidahnya digosok sama emas kali. Digosok sama emas kali. Ini juga ya. Ini tinggal kau itu kalau ketemu huruf mati sama huruf bertasdid. Kalau huruf bertasdid kayak ini. Nah gitu. Tapi lama-lama hilang. Ya. Ya, berikutnya. Wallah. Wallah. Nah, hilang tuh. Wallah. Kemudian Rasulullah. Rasulullah. Kemudian Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Allahus samad. Kemudian Allazina tagaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Ya, ulang. Allazina tagaw fil bilad. Alladzina, ngajar nih. Alladzina tagaw fil bilad. Lagi fil bilad. Allazina tagaw fil Tagaw, bilad. jangan tagaw, tagaw, iya. Allazina tagaw fil bilad. Kemudian alladzina tagaw, go. Alladzina tagaw fil bilad. Coba lagi. Allazina tagaw fil Ya, bilad. tagaw, jangan tagaw, go. Gor, gedung olahraga gor. Tagaw, alladzina tagaw fil bilad. Tagaw, alladzina tagaw fil bilad. Coba lagi. Allazina tagaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Alladzina tagaw fil bilad. Kemudian Fa'aksaru. Pak Ake aja. Fa'aksaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Kemudian Tilka ayatullah. tilka ayatullah. Bagus. Kemudian Fa'izahum bisyahirah. Fa'idha hum
Wa idahum bisahirah. Wa idahum bisahirah. Humnya ikhlas tapawi ya, ditahan, bindeng. Ya. Wa idahum hum, bibirnya Hum. mingkem, bunyi Hum. M, kayak bilang Hah? gini, ember ya, ember. Ember. Tapi bindeng, Ember. 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 Ulangi, Wa Ustaz. idahum. Pak, ulangi. Ya, ya, ya. Faizahum bisahirah. Wa idahum bisahirah. Wa idahum bisahirah. Iya. Kemudian wa idahum. Yaselu. Yaslu ya. Yase, yase. Yas. 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 Pilih Seregar, cuman nya aja masih ada sedikit ya. Ya, sini. Semangat, Bu. Mm-mm. Yaslau. Iya, Ini Mbak. ya, tilka sekarang ya. Tilka Yaslau. ayat. Udah belum ini? Tilka Yaslau. ayatullah. Ya. Oh, Yaslau. yaslau. Oke, oke. Yaslaunaha yaumaddin. Yuk. Yaslaunaha yaumaddin. Silakan. Yaslaunaha yaumaddin. Tuh ada tuh yase. Yase, yase aja. Yes, 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 yes. Yos, yos. Yas. Yos. Yas. Yaslaunaha. Ada. Kalau yas nggak ada, tapi kalau pas gabung yase ada. Yos. Oh, ingat gimana caranya menghilangkan Caranya seperti ada koma di atas, seperti ada jeda. Yas launaha, yas launaha, yo gitu. Yas launaha yaumaddin. Bagus. Yas launaha yaumaddin. Kemudian Faddolal. Faddolallahul mujahidin. Alhamdulillah hilang. Biasanya kalau mau ini pada enggak ada. Faddolau. Ya, pokoknya hari-hari nyentak aja latihannya. Faddolallahul mujahidin. Bagus. Kemudian wallahu. Wallahu waliyul mubin. Mu'minin. Iya. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Mau kita dilindungi ya, selama kita mengikuti ajarannya, mengikuti petunjuknya, taat kepadanya. Kalau enggak, dia tidak akan melihat kita, tidak akan pokoknya kita ditinggalkan begitu saja, tidak akan diurus dalam kesesatan. Naudzubillah ya. Wallahu waliyul mu'minin. Kemudian Wa rabbul arsyil azim. bagus tuh, hilang tuh. Wa rabbul arsyil azim. Kemudian Tilka hududullah. tilka hududullah. Bagus. Kemudian Yubayyinullahu ayatih. hunya pendek. Yubayyinullahu ayo lagi. Yubayyinullahu ayatih. Bagus. Yubayyinullahu ayati. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Yubayyinullahu ayati. Kemudian Wattaqullaha allazi tasya'aluna bihi wal arham. alhamdulillah awalnya hilang. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bagus. Kemudian yang ini nih. Sebentar ya Bu Yani ya, sabar ya. Ditabuk nih. Yuk makisina. Salah, lillah. Hah? Lillah. Enggak, itu kelewat. Enggak. Oh ini mah keempat. Limanya enggak ada. Kelewat. Berarti ke sini aja nih langsung. Halaman 125 nya enggak ada di sini. Belum saya benerin. Langsung ke 26 aja ya. Oh iya. Atau mau kau baca? Kau baca? Yalah. Sebentar. Bacalah. Baca, ya baca. Nanti saya lihat iklannya di sini. Ayo baca. Lillah. Lillah. Kemudian? Billah. Billah.
lillah, billah. Kemudian Bismillah. apa? Bismillah. Awas jangan ada bisa. Bis, Bismillah. Bismillah. Kemudian Walhamdulillah. walhamdulillah. Kemudian La quwata illa billah. lanya panjang lagi. La, ya. La quwata illa La quwata. la quwata. La Mm-mm. quwata illa billah. La quwata illa billah. La quwata illa billah. Ya, kemudian. Khalaqal ya. Khalaqal mauta wal hayah. Khalaqal mauta wal hayah. Khalaqal mauta wal hayah. Kemudian. Afa aminu maksarullah. Afa aminu. Afa aminu. Afa aminu. Makrallah. Kemudian. Wa yursilu alaikum hafazah. Wa kok saya lihat di Wa komputer, yursilu. Masya Allah. Wayur, saya lihat tulisannya di komputer nggak ada. Oh iya di buku ya. Lali. Wayur silu alaikum hafazah. Ya, wayur silu alaikum hafazah. Bagus. Kemudian. Wa huwa bikulli sayyin ilmi sayyin sayyin Alim. alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Diulang. Wa huwa bikulli sayyin alim. Wa huwa bikulli syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Wa huwal aliyul azim. wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim. Kemudian Yuhasibakum billah. bihillah, bihil. Yuhasibakum bihillah. Yuhasibkum bihillah. Kemudian Wallahu bima ta'maluna alim. wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian Kulillahu qulillahu asra'u. Kulillahu Mm-mm. Kulillahu Pendek. asra'u Qulillahu asra'u. Kulillahu asra'u maksara. Qulillahu asra'u makra. Kemudian Wa kafa billahi syahida. wa kafa billahi syahida. Ayo lagi. Wa kafa billahi Panjang-panjang. syahida. Wa Wa kafa kafa billahi. Wa kafa billahi. billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Nih, Ibu dari Malaysia nih kemana saja nih? Belajar online ini dari mana? Dari Medan saya lagi ngajarin. Ayo, terus. Wa kafa billahi syahida. Buku-bukunya ada lengkap. Kemudian, dibaca lagi. Walladzi. Wallazi Ya. Wallazi ahrozal mar'ah.
Walladzi akhrajal mar'a. Jangan ragu ngucapin akhrajal. Kan ada sirup marjan. Akhrajal, jal. Ayo lagi. Allazi akhrajal mar'a. Alladzi akhrajal mar'a. Kemudian Faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu gusa'an ahwa. Kemudian Mana lagi? ke sini langsung nih ada sekarang 26-nya. Nun mati atau tanwin ketemu ro idgham bila gunnah. Yuk. Ini Ada? nun. Ini. Iya. Man. Nun mati atau tan. Man ro'a. Man. Jadi mar. Jadi mar. Ya. Mar. Marro'ah. Ya. Marro'ah. Marro'a. Kemudian Mirrizki. Mirrizkin. Ini karena pendek-pendek dibaca apa adanya dulu. Mirrizkin. Nah, kemudian. Mirrizkin. Kemudian. Mirrabbihim. Kemudian. Mirrusuli. Ada hi-nya. Mirrusuli. Ya, mirrusuli. Kemudian. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Kemudian. Ar-ra'ahu sataqna. Ar-ra'ahus taghna. Ya. Ar-ra'ahu sataqna. Husa. Hayo hati-hati. Ar-ra'ahus taghna. Ar-ra'ahu sataqna. G. Agnes, agnini, Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ar-ra'ahu staghna. G, ayo, coba. G. Tag. Ar-ra'ahu staghna. Ar-ra'ahu staghna. Awas, jangan husa. Ar-ra'ahu staghna. Diulang. Ar-ra'ahu staghna. Kemudian yang ini. Inna ila rabbika ruj'a. Ra'mi. Hati-hati. Jangan rabbika. Jangan ra'mi. Jangan. Ayo lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Rabbikar ruj'a. Lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Terus yang ini lahu shihabar rosoda. Lahu sihabar rosada. Rosoda, bukan rosada. Ayo. Rosoda, ro. Jangan rasada, rosoda. Ayo. Lahu sihabar rosoda. Lahu shihabar rosoda. Kemudian. Falillahil Falillahil akhiratul Falillahil akhiratul
akhiratu wal ula. Ayo lagi. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal falillahil akhiratu wal ula. Kemudian Allah hanya kepada Allah kita bertawakal, berserah diri. Setelah kita ikhtiar, usaha, baru kita berserah diri pada Allah. Alallahi tawakkalna. Ayo. Allahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian ini walillah. Walillahil ism As. Walillahil as. walillahil asmaul husna. Bagus. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Kemudian ini fi isyatir radiyah. Fi isatir Ini panjang. Fi isyatir. Fi isatir radiyah. Fi isyatir radiyah. Fi isyatir radiyah lagi. Fi isyatir. Fi isatir radiyah. Kemudian ini fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Humnya ipa sapawi ditahan, hum kayak tadi ember bilang ember, bindeng. Biir jangan biide, biir. Fahazamuhum biiznillah. Yuk. Paha terbalik. Fahazamu. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biil, jangan biide, biil. Lidahnya kayak digigit, biil, kayak dilipat. Fahazamuhum biiznillah. Coba lagi. Fahazamuhum biiznillah. Iya, fahazamuhum biiznillah. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan, 26 sebentar lagi lulus ya. Terima kasih Bu Laila Siregar, sudah semangat. Hilangkan nya ya, tinggal nya aja dikit lagi udah pinter banget. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.